Attention live worship. Send for Sua. Odi Aye. His prayer. Aye.
Aye. Aye. Una who Bible. What come up for? It started with prayer. Yes. Ended with Prayer. on this earth. For full course soon. Obisubon Pai. Oduru soon or catch any papa and because the idea. It will send it for soon here. There's your what's a cost Edi mama. Yes. Papa, a mystery. I say God started, Jesus started with prayer and ended with prayer. Now we know wasasi we no furu kosoro. Wasa kwatena ne papa Kristo nchen Yankopon nchen. Ense redi ema ye biem. Na chese wono onye na adwene se mpaye no obejai. Enu ti no okatire na suafo ne se monwe na mpaye da na manko de ye. Okay, ka Luka Sampai tire dungotwe no. My God. Wose na wobu baby de kire won se etwa se wonipa bom paye da. Omre ho. And so prayer is a daily necessity for every human being. Everybody. What's our fun say breakfast no? Said you wouldn't say Adia Chen was a woody. And we are also called for community canteen, copper fufu obedience. And you ministers who do also about for community canteen number Pemu. And what's a prayer so no? It is and so when you wake up in the morning, you need to pray. Yes. In the afternoon, you need to pray. Exactly. In the evening, you need to pray. Exactly. And during the midnight, you need to pray. And so according to the book of Acts, is it Acts chapter number 19, right? Or say na anajumuno no. Peter and Paul, they rose, they arise. Paul ne Sellers. Acts chapter number 16 verse 16. Number 25. 16:25, yeah. 16:25. Papa Nyamisha. Or sin na desumu. Paul ne Sellers to jom bom paye ma onyankopon. Or sin na eneduafo no tie. Na adia empaibo etumi ya eno na nipa bi nyanti ase nti onyamfa ne ho enhyemu empaibo the breakthrough ba o empaibo the breakthrough eyeden eba empaibo the bambo eba empaibo mo wasuru bue wose na Yohani boy Yesu asuye ya obom paye no ena osuru bue ye ena abuburo free soro ena eni bi bae through prayer. Through prayer. Yes. You osuru bebu amawa. Jempabo. Ebra asafunu nyina twahia ya won bom paye no. Eno na ma Peter obofo no ko afiase ko sane no. Na oduru kuro no pono kase na no tura ne se pono no bue ma the empire body uyi free wakwamu a na je se ayese onipa decide say 1 year onidi obefon and that is one monpaya obefon wo huhu obefon Pro.Rockson Opoku no Eti mama wutie na no pay me say na Friday bia ye fami no moja ni. Friday bia ye fami no moja ni mu. Ye ba bompire. Jesus started with prayer and ended with prayer. Acts chapter number 16:25. Ye chepo ne Silas ko tu afiase no. It wasn't a time for them to cry. Yes. Na enyemre was o motena se Yesu. Na enyemre se was o motena se de o monsa se o mo defri me o mo demiri femu. No mo su twa gaajo. Se de be nkro na nkofo yaye o ma o mo de ya be chef yasi. Obi tie na no pay. Wo fiase eye wa wo. Obi tie na no pay. Wo fiase ye promise and fail. Obi tie na no pay. Wo fiase no ko wani ma ne atwe wasai. Obi tie na no pay. Wo fiase ye sika
sika hye wafiase ye sika seye sika ba wo nsem a wonnim dia wode ye na ahye anope wo bi etie ye wafiase ne se wankasa no wade na wo mu no wonya ni je obi tie na no pe wafiase ne se wankasa ne nipa se wo bonus wo mo pe wo asema ebeduru brebi no na oni nipa enya asem enti wo ani die baako awraho bebre ani die baako esu bebre so wo bi afiase ne se no no na djuma no ye discussion nsem so wonko ye adwuma nenso adwuma na ye de ama no no ote adwuma na no pa enso adwuma na enkoso obi afiase ne se ono de yade na abono efiri ne mofra bremu watwiti yade na twiti nenso sofo enko obi afiase ne se visa no apply a enko better no pay me catch us any pan se ano pay me catch us any pan se so obeje Awurade Nyankopon adi no agide no masem adi no hu se Kristo nko a enas ye sufre na obeje yensom se de Peter ne Silas Paul ne Silas omo se afiase no omo ansu omo se ba bia duro ne de e wo so omo kyena se omo sori desuo mo na omo bompaye enti Bible ma yeti ase se asafo na anda omo te se ya che Paul ne Silas edi wona to afiase no asafo na anda omo sori bompaye di ma omo enti wenne so obi be sori edi amane kunu obi be sori edi amane ba obi be sori edi amane mame obi be sori edi amane wofa bi obi be sori edi amane popobia me sie na no pay Awurade Nyankopon ebe masani pa na fi na fiase konso bia ye dia chichire wa ye ma wunjimi nko anything that is restricting you from catapulting yourself from your prison from that spiritual self me sie na no pay kasebre kasa radi yesu ena no pay me bomi shambo pa if you ejuma mo enkonso bia ye dia gumensa e ma mintimi nim ho e wa brabo mo ena no pay me bompa ya agrada ntoma agrada njensim e wo yesire kra bompa ibada da Jesus, Makoda bada shakata, Rekanda baya, Makundi baya, Makaba baba, Rakaba baba, Zarakada bada, Rabaza bada, Makoba bada. In the mighty name of Jesus, Rakambalia Baba, Rakababa, in the name of Jesus, Makabalaba, Rapakata Baba, Resatania, in the name of Jesus, Kabala Balaba, Yekando Salaba, Lekababa, Rekabaya Baba. Bompayo make up papa Zetaka papa be on a bumper. Be on a bumper. Jesus, Yakapa, Masharapata, Bompa, Jesus, Makapa, Jesus, Rashata Dabadaba, Jesus, in the name of Jesus Christ. I Katakyie Katakyie live worship. Your friend in another uncle senior. Me say now no Pro.Rockson Opoku via. Ye bompai. Amen. Ye the Paul ne Silas ko to afiase no. Se na desuo mu no. Paul ne Silas bompai. Paul ne Silas bompai. Onyankopon. Tonyo ma Nyankopon. Ne neduafo no tie. Ne neduafo no tie.
what he says no was it nampofri mu ara asase woso akasie nyina so no woso asase woso firi afia na se was it mafia se nyina so no woso mafia na se nyina so no amunum ho ara apunu nyina buebue amen so fu jina ho na mame o se o mo sha se so o mo bom pae amurumu wana asase woso ema efia na sinyina so na tese pillars na esoso efia na se no restricted porn salas se de be yo muntimi mpie no ewoso ye ebubu ye gina ho ka se urade yesu enyina so biara esimi kwa wa enyina so biara pese medi enyina so biara sori tia ma wade sori tia mi kuri esori tia misika esori tia mema esori tia mejuma enano pay ewoso ebubu come Emma won't come out, bravo. Enyina so bia so de tia wono. Enyina so bia la so de tia woni die. Enyina so bia ma won't come out, bravo. Makura baba. Bia wano bo sampire. Enyina so no. Ena no be butu fri wa kwem. Ena no be butu fri wa kwem. Jesus Christ. So what was Kaya kapatora basunta ya ba le kabaharaba. Kasa urade me dawase. Urade me dawase. Uchedi apome dawase. Urade me nyako pome dawase. Na da inso so. Uchimi e free fiase. Free aremo. Free ekamo. Urade me nyako pome. Aseda kuto. Na medema o. Yesu de ne aseda. Hallelujah. Amen. Tie wase ade nyina mu na urade ase. Oh yes. Ade nyina mu na urade ase. Yes Lord. Obi afiase a oda no ene aseda be na pie firi ho. Amen. Hallelujah. Amen. Si obi afiase a oda no aseda be nipa no ene epunu bu abua ma. Amen. Ade afiase na oda no ene de urade na. Yes Lord. Yes. Amen. Ase urade me nyakopo. Da wase papa. Da inso so. Wamana base. O jemi afre fiase. Everybody, and no person with the acid national could be me person with the acid national could be at the world. Was the idea in name? Amen. Debbie Mentemunka. As I did in name, Medawase, Saturday, and the Amamaji, and the Amama Yaris, and the freedom, and
Jesus Christ. In the holy name of Jesus Christ. See me anobey your bumper. Obi chef yase. Yetiane se ohunu de wonye. Jesus. Paul ne Silas de fiase no. Ohunu de sese omoye. What you see pa? Nipa bia wo problem mu. Na wonya hunu de sese wo ya. Half of the problem is already solved. So yes. Because we need was we manamontu was a the Paul ne Silas ya do mu ko tumu nyina na omo Silas. Enti David bomb pa say me tempo ma woni nyina. Na se ne mi wiase ya. Esense na David ni mbiede na woni mbiede ya. Woni so ohwe ase de se na na. E ma woni ni no ho. Na obasa so ne no onam ho. Oh yes. Eti bra mo di abanka begu Paul ne Silas enso. Jesus. Now Paul ne Silas. Almost because omo hu na wie ye no. Yes, hardly. Se wonim se. And we are na rade be you for. Jesus. Ka wo dia ni je be de rade ase. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Se wonya hunu se. Awurade wo ba jew abayare na tu atwa. Yes, Lord. Se ano pa wo dia ni je be ka ya. Kasa awurade me nyankopon. Me wa ni je mu pa. Every side. Minim share. Why are we? And now no pay. We yesterday. Some biama no. Me bon pay. The bomb some dia biara. Kama shop. Uma biara. Actually me ya no pay. In entertainment. We yesterday. We
yɛde akyekyere wɔ ɛma wɔne gye bia wopɛyɛ ɛsata wɔ abrabɔ mu ɛma wotumi ne ho ɛna anɔpɛyɛ ɛmu nteteɛ ɛna anɔpɛyɛ yɛ wɔno ɛ ɔmpaeɛ Jesus. In the mighty name of Jesus. Me say a drew fear de biana a fantastic, cocalistic, Holy Ghost fireistic, Jesus, powerlistic, Friday. Amen. You go so bompa. Oh yes. So when him says ye do to a fiasia, when need ye nyina yes easy. Obi o tie wo fiase no chese wa abrabona wo bonankasa no woni anigye. Jesus. Eya awre wonko a. Na won tie se sanse wo yeden wo hye fiase. And our fiasin nipa no share. Jesus. Yebema nipa na break free. Jesus. From that our fiasin. Jesus. Said the party fiasin man anigye. Amen. Amen. Anigye. No say mama mo anigye da. Mama mo anigye da. Na mama paye so da. Na just woni gye no. Na wo say bomb paye. Amen. And when that the breakthrough no beba. Oh yes. Because problem no the more who should the more na yemo. Oh Jesus. The more who need pursue a problem, Yachiwa to Nasa Ushua, the more no okay fias. But what's that in Nigeria? Now, Vampire, and none do breakthrough ever. Because among weak points, exactly. And to a winning says that as soon as he says a Yadiana, young Fantono, and on a sister, none sister be on no frame, no frame, missing when you said different number or the frame, or say, ya also, oh, the also are 2 days. Oh, Jesus. It is a bay out of water. So, oh boy, DBA or Canary. It was sunny panel. Yes, a fiasna would done. Yes, you are the Becassa. So soon, Uncle Pombecassa. So for me, would now me won't conclude the atomy. Okay. Obey T.A. CA. Miss was sorry, the near prune suicide on Tiasi. Okay. You may be a phone lines now. The near prune suicide. I would tell me now about your bakura, and your sister, one casa woman. Number is 059 421 28 23 059 421 28 23 059 421 28 23 and I said 0549 687 100 0549 687 100. So for what's me a okay. So be our day fias a ya rehu fias no. E wo so o man ani je. Twele na me yetias ye say ye che Shadrach, Meshach, any Abednego. Ye do mo ko to jafunu. Bible say yes. E jafunu mu na o mo da. Twele say o mo se jafunu mu. No mo peja o mo nsa. Afa no mo da nyame ase. O mo so wura Nyankopon we. Wa wo ma ye ni ma wu. Ye jiwudi. Eni mu say e funu ye de ya betu. O baba be je ye. Na fe no mama mani aje no mo tonyomo no mo bompae na fe twere ne se ohine ne ben ho no wose na nipa se na mudi o nipa se na mudi o mugu mo ba ko bia me hwe ne de mintibi huru no empai body obi aba eni je ne de obi aba ta ho enti na no pay wo bompae ka se Awurade Yesu oni pe biara so sema brabo oni pe biara so sema brabo me boni sema pa me boni sema pa me tuna mena me kanitu
now. Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Thank you. Hallelujah. Amen. Most of times, Jesus say, "Oh, problem one." And I achieve to a fiasia. Emma, when you call police in prison, and now warrior was no. Was so a see no call on the so. So no bit if you know time. Or through problem one. And when you come to see the so. We my dear Bakwasha that Mizaka Benego ye. Na Emma or Yanko and Yam Daddy. Or you didn't want no person or person what they call for the two of Yasa. Or Mamma by Antio. We are dear Bakwa no more than a say. Or Yanko Betio. This will be the Fiasi. Or be Yariachu. Or be Amanian Wakoto. Paradata. Yes. Or you didn't be the same. Yes. Some of this watch. I'm one of Fiasa. Baby, I'm one of the Fraba. I want to pay me person. What baby, I will more. Be Fraba. You bet to me, I do a free fias. You bet to me, I do a free data. You bet to me, I do a free data. Yes, you bet to me, I do a free economy. You bet to me, I do a free Ohio. I asked for Rade. I asked for Rade. I'm not paying. How deep on pay? Yes, so deep. Jimmy Frefia, Jimmy Frefia, Biara, Demi Akosha, come here to hold Nana do Nana pay, Sammy boy, yes, you do. Live worship. Jesus Christ. In the powerful name of Jesus Christ. The man of God, I mentioned what he did. Was one as a church or Betama name. Was in a radi yes who the ever told Jesus. No Iran. No Iran. Will call him to join him or Cobo Empire. I will got some men.
Jesus Christ. Man of God. Dear, this is what the Holy Spirit is telling me now. Jesus. Was it a thought that beer? Jesus. Nipa bi betwa mama ne no aba. Jesus. Ansan wa bohom pa. Jesus. Nanso anopedi onkokuru ka chamre se. Body. Emfaya nkonso. Amen. Ye free Musio. Amen. Emfaya nko hefa. Kase urade. Urade. Minyakopo. Minyakopo. Afia ka o medi. Osome dodo aka o medi. Osome dodo aka o medi. Nko yare. Nko kam. Nko mani. Nko konsia. No pay. Ya me shame. Same pa me shame. Same pa udin. Yeshua. Free moi. Jesus Christ. Holy Spirit, fire. Holy Spirit, fire. Holy Spirit, fire. 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 Fire.
In the powerful name of Jesus. Jesus Christ. In the powerful name of Jesus Christ. In the holy name of Jesus Christ. What you said, Baba said, Baba Dino, yes, Amen. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. 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 In the name of Jesus Christ. Hi, Katakyie Katakyie live worship. Me say a fear de biara a change of atmosphere. Share. Wunim the empire mani ayemani baby mo. Sen Kenyam payan ka Shadrach Meshach ni Abednego ko mo sheye. Sen Kenyam payan ka Kristo kro be wudeje yenkwa no. Enka se duru time sen ka yi fo ne ba be chi no. Roman fo ne ba be chi no no. Enko dwane ye. Nenso Bible say okọ be pono so ko bo. Yes. Tetiadi fo no ba. No mo be share. Sen Kenyam payan. Enka tetiadi fo no. Now who dey come to omo be yes motewa and omo said adenkwa no oba be adenkwa no o so afre ye wo se sane be sane and Jesus makadi apa obi hia dense obi hia de ya dense kasa urade na no pe se me bodi dense ma dense ura be kre na no pe dense to be the agent Because he said,
abɔfoɔ ma honhom ɛnhyɛ me den sɛ bibɔ yesu di denhyɛ ɛwura me mu ɛnyɛ den nipadua ɛnyɛ den wɔ yesu di mu Ochodia Yankopon, Osusu Yankopon, Basaya Yankopon. What did they say? What did they say? What did they say? And I'm not paying. Well, yes, should you know? 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 I'm crying. Jesus. I'm not paying pie and say rather than shoulder. We nyame sumo rather than shoulder. We Christmas sumo control rather than shoulder. Or have your control rather than shoulder. And Kwadia one more boy rather than shoulder. Tell the name one more rather than shoulder. Oh, rather than Shamra was so. Well, yes, Sudimo. Well, yes, Sudimo. Was so for the move. To move. Ministration rather than shoulder. Then shoulder. What do you mean? I'm crying. Rather than shoulder. Rather than shoulder. Papa, you know. Power. Prophet Rockson Opoku. A change of atmosphere. Change of atmosphere. Friend of family Mogya. Yes. So for young family, Romans chapter 10 verse 13. Say obi nti de ye na se. Dabi. Obi nti ase. But I was see a man me mate ase say. Oh yes. Edin Jesus na yen senche. Yes Lord, yes Lord. Edin na ye ba kotodwe ni. So for wonim say, the enti na twele na ka se kotodwe ni na be koto ne. Ye wo devil, ye wo demon bi wo ha. Wa ye na adwene so on de wo den. Wa ye na adwene so on de hwintumi no. Wa ye na adwene so on de ye tintin atwan. Wo ye tintin tiniti. Nanso edin Jesus. Yes Lord, yes Lord. Ye bodi na. Se sunsun mu kuma bo. Oh yes. Sa demon no wo se wo gina bra. My God, my Lord. Bo na bu boni kotodwe. Yes Lord. No opo wo mpo. Yes. Wo so boni mu ase. Oh yes. The son said, Dinimu to me. Romans chapter 10, verse 13. Romans chapter 10, verse number 13. What's it say? So no be obedino. Obedino. Jesus. Obenyankwa. Obebo uradidino. Be obebo uradidino. Uradidino. Biara obebo uradidino. Jesus. Obenyankwa. That is wo kura no a. Obenyankwa. Wo yare kura na. Obenyankwa. E wo juma sai kura na. Me say ye promise and faith kura. Obenyankwa. Do say ya. Jesus. Wo sika sama ye ba. Jesus. Wa what is sama ye ba. Jesus. Abrabonu hu so. So bebo Jesus. So bebo Jesus. Ka se urade Yesu. Enano pay. Wo ma wadi ye. Wo ma juma mu. Misika se mu. Ma control. Wo me memu. Wo ma brabo. Urade ye. What did Jesus? What did Jesus? Yewo. Edino. Eman kwamra. Wo Yesu.
Jesus. 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 Psalm 50 verse 15. Your body Jesus. Mesu betimi afre no agba awura mu ate. Ye body Jesus ne de ato wadwuma na ewuo no. Oh yes. Wa wade na ye bisi basa. Yes sir. Ye body Jesus de ato. Oh yes. Ne nkwa beba wade ni mu. Yes sir. Na wade ne be ye de. Ye fe nso so. Yes sir. Wo ma na o ma ya so den no. Jesus. Ye body Jesus. Yes sir. Yes sir. Psalm 50 verse 15. Na fra me de hear them. Na fra me de hear them. Na mejew. Na mejew. Na ma shawo ni munyam. Na ma shawo ni munyam. Power. From the hear them. Mejew. Na mejew. Na ma shawo ni munyam. Na ma shawo ni munyam. Ye body Jesus no. Yes Lord. Unsu betimi afre no abeso. Na me ka wo se nanwumere. Bible kese ya da. Ya yesa akwa kotoa so. Ye kotoa so. E wo the Apostles Continuation Church. Fire for fire. So de dem ho. Enti eje wo so de dem ho no. Power anu odin. Oh yes. Enti se wo hwe o Facebook abo se ye poster ne do so. Le braske talavala gaska. Wo YouTube abo program ne poster. Oh yes. So for obi mfre no pay. Obi mfre. Ni e mompa ye mfama no. Yes. Ni e modin Jesus ne to na bra. Yes. Jesus. Yes, Lord. You put Jesus in into na. Higher. Obin friend of pain. Yes, Lord. Ni you put Jesus in into na. Hello. Good morning. Me pa cho baby udini baby are free. Kwame Bedu kase free barekase. Me pacho de no ha wana no pay. Doctor. Hey, open you say doctor di kafra why? Kafra. So for what's in the year fun ne bo. Christo say yensu friend de hear them. Jesus. No obeji yensu. Obeka nsema kase ahi. Eti Psalm 50 ne say 50:15 no say. Frame me de hear them. Mejew. Meyu. Na ma hyewo ni munyam. Yes Lord. Eti ye papa yi. Jesus. Body Jesus. Yes Lord. Tibeje no. Amen. Obeyi na fi yade mu. Amen. No wa hye na ni munyam. Ni munyam so obehye no say. Yes Lord. Ape won ko hospital nkotua sika bi. Na mo ni munyam hye na Kristo behye no. Odi ani munyam be ma Kristo. No opeja ni nsaka say. Otie Katakyie live worship. Ewade nyankopon nam na nko aso. Yes Lord. Kasa body Jesus. Na den senkyere ne bread. E wo Yesu Kristo. Pompa ya ma. Yes Lord. Opeja wo be biara. Atochema. Sunsu yase. Daya wo so ya. Obi to ade bo. E wo Yesu Kristo. Ye return to sender. Yes Lord. Ye return to sender. Konkro. Etumino. Paulani ba. Paulani ba. Be biara wo ti pay. Ya kasoso ya mi akwa. Ye di tumi kasa. Ye di tumi kasa. Soma bofwa. Omo ya yaresa. Soma nya mi tumi ya. E ya yaresa tumi. Se Paulani ba. Wo Yesu ni Yesu. Wo Yesu ni Yesu. Wo Yesu ni Yesu. In the name of Jesus Christ. Me papa wo tie mi a onfa ne nsa ne na be nkum no. So for onfa mo 7 times. 7 times. Aja wo ho.
Fatim was 7 times, Mammy is here. Unabo. Karabata. You put in Jesus. So for you put in Jesus 7 times. Yes, Lord. Missing the nano or the pem one. Jesus. On Tiasia, but the Uncle catch him and say, I didn't know why you know. Uncle not pains in the Yadina Finipper. You put in Jesus 7 times, you me papeso. In the mighty name of Jesus. 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 Eja. Ubedi dance ya wate. Eradi. Entinam eno se me catch and so on fan na benkum. Eja koswani e mompa e osusu nyankopon be kasa wate. Amen. Nyame nhira no onye okese. Enye doubt to be why. Hello. Hello. Me pacho dini be bia free. E ba so me dey to me ka se free gawo. Esther Gawo, c'est passé Gawo na hefa Gawo. C'est passé Gawo. So for your mom pa your mami nyaba Esther. You put din Jesus na to Abraham. Yes, Lord, yes, Lord. The son say din yen senkyere no. O say you sufre no a obedie no obeyiye. Ah, say animonyam. E wo say Esther animonyam sheba ma no. Because of Esther kasa se sie no, me who say promise and faith han papa. Jesus. Ye mo sampa ye mfama no. Yes. Jesus Christ. In the name of Jesus. Yes, Lord, yes. 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 In the name of Jesus. Yes, Lord. Oni pepiara. Jesus. You estedina. Jesus. Oni pepiara. Jesus. What the estedina. Jesus. And nano pay. Yes, Lord. And nano pay. Yes, Lord. Yes, sumanya bija. Jesus. Amen. Ya fire. Amen. Ya fire. Amen. Ya promise. Jesus. The person do nya wa bra. Na dia wo ho be show. Jesus. Na wa wo ho ne be ye wo fi. And they were yes, you didn't promise and fail cause of yeah, break here. Break here. Amen. Power. Jesus Christ. Yeah. Yes. Esther born some 3 times, mommy. So for everybody say men can't say we. Amen. Glory to Jesus. Esther. Okay. Edi nyankopon di a omra me yento aso mompae no because me hu say promise and fail no ha no na ade a ebema na timi age ne ho ne say e wo so oba ne ebodi ne to na barabo so no wanhwe yi a aware e di aware ho be ye den di ama no. Hallelujah. Amen. Esther nyankopon hira wate no wonye okese me pompa ye wo Yesu Kristo Jesus. Erade mnya ho nsenchi adonti. Amen. Amen. We should bet me afre na waba so 0549687100 and I say 059 421 28 059 421 28 059 421 28 and I say 0549 687 100 0549 687 100 Frenebraso ye be bodin Jesus no e de ato abrabo so na ade bia ewuo no ebenya nkwa. Amen. Ade bia na emma wontimi nkwa Jesus. Sa de kro no ebe firi ho. Amen. Twene si ye de Paul na Silas to afiase no omo se afiase yo na so for obi o se afiase ya to first gate ya to second gate ni e sa de nkonson asa ka ho asa gu omo nsa. Jesus. Hello. Good morning. Morning, me pacho udi. Ebu akwase passe. So for your mom pa your mama me kwodi ye mo din Jesus ne nto one ne maso. Yes, Lord. E din Jesus ye fa nto one ne maso. Jesus. My God, my Lord. My Lord, my God. In the name of Jesus. 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 Me the word do siko wo addition moja. Christ. Ewurade din no ma wo ho ba. Amen. Ewurade din no mfa ojiamra. Amen.
wɔyɛ sodi wɔyɛ sodi wɔyɛ sodi wɔyɛ sodi wɔyɛ sodi wabrabɔ yesu di mu anwie kunimudi wasetena no yesu di mu anwie kunimudi miyim payama payama sɛ yesu di mu kotodwe nyina koto kyerɛma nyina wɔyɛ awurade ampa yesu di mu ti atamfo nsuro bɛsɛ wɔtamfo no wɔnsuro wɔtamfo no wɔnsuro ɛwɔ yesu kristo dene amen hello me pacho udin your friend say okay say free Barekese. So for your mom pay me fiamansa why? Fiamansa. Barekese. Fiamansa me twa dua bo mu afre wo so why? Amen. Jesus Christ. Ai. The ordinary no kese one. And they twa dua bo mu afre wo so. Wo Yesu di. Obi de na no abodia. Jesus. They aboni ni tembia. Ade abodia. Ade dane dua bo no afre wo so. Amen. When Erade Yesu Kristo. Jesus name. Wo safoa. Jesus. Samado safoa. Jesus. Safoa. Jesus. Ekura no. Ekura no. Jesus. Fiase safoa. Jesus. Jesus. Nadai. Jesus. Ye ma fiase nyina so no wo so. Jesus. Awosu bia bo mu. Amen. Ye ma fiase nyina so wo so. Jesus. Ai wo matete ye. Konso bubu. Jesus. Ne bia bo bia da wo so. Jesus. Amubu. Amen. Amubu. Amen. Ade bia so kra mu. Jesus. Na cho kra. Jesus. Kwa sama do. Jesus. Sisi wo so. Jesus. Sami bewu mi bewu. Jesus. And me try wo. Yes. In the name of Jesus. Erade di mo ho ba. Amen. Erade di no nkra. Amen. Erade di no fa wo hie. Amen. Wo Yesu Kristo di mu. Amen. Amen. Wentimi enyina so okay. Eti minwa ba Nyankopɔn hyira wo pa no nkoso a ema wo bambo enye kese se de be ya aduabo bia ye bo bia wonye awe no osusu Nyankopɔn be yi wa firi mu ai. Amen. Okay. All right. Ntusu betimi afre no aba. 059 421 28 23 059 421 28 and as 0549 687 100 0549 687 100 Ntusu betimi afre ni abodi Jesus. Yes Lord. Hey. Baba, Messi and then you may yes, I got twaso. Yes. Over the Apostles Continuation Church. Yes. And you are Mamma Bompire. Yeah, why you home? Papa, when you say, and Nika Semo woman say, and now 31st of July. And imagine how so I can say in the month of August. Oh, yes. And the month of dumbfounding testimony. Oh, yes, yes, consistent Lord. testimony. Oh, yes. It says a dance here at two chada. Yes, Lord. My God. Hello. Good morning, my Pastor Udin. Of Edu. Chronoma Francho. Achuma Francho. Okay. Okay. Me Pachuan want to radio no so kakra de amaye. Okay. The engineers no so ya want to so kakra. Me Pacho na no pesofo. Ye mo din Jesus in more. Yes, Lord. Of Edu. Jesus. Of Edu. I ask you already anyone young P. What it? Boni ayade Ewrade mpe enti so ya se Ewrade ani mo nyam bebre wai me bo Ewrade di agu so na ne ma lock nyina abuabu ama amen na de wo so obeye wa ya na ode bantam wai Amen. Ewa ya so di ni mo Jesus. Be empire ma Jesus. Wa ya so di ni mo Jesus Christ. Apna watu tumu Jesus. Ni nyina mu abu Amen. Sankonso Jesus. na antete Amen. ya se nyina so Jesus. ya so di mo Jesus. wo sugo Jesus. wo sugo Amen. ya so di di mo ho ba Jesus. Ewrade di ni mu akọ Amen. wo Yesu Kristo Yes, Lord, yes. Amen. Amen. Edu of Edu, say na nyumre obenya ho a brane ne ye metoa so mompae wo the Apostles Continuation Church. Carry to ase. Enkawe to ase he ya Katabu school mu ho no. Why? Wo de wonya ho abra. Empire de. Ewrade Nyankopɔn nhyira no onye okese. Amen. Aha ye katakyiefm katakyi 90.9 we ye katakyi live worship. Me say live worship we ye live worship a wuti Ewrade Nyankopɔn ye uye. Oh yes. It is so person nyame ye uye a koso ati katakyi live worship.
in the month of August. So for na me ka asem say efiase a ye de Paul ne Silas akoko. Jesus. Ye de omo first gate no. Gate da no. First entrance, second entrance, and a third entrance. But it not just Oma Jane say, Omo Paul ne Silas in your move found would be Obi would dear Obi a reactor so fast. Which you money betnik way by your person day. Oh, my own water while Brabomu dash. Which you money betnik Koya said day crana. Sikano cry a dibima or your more 100 million, 1 billion, 2 billion cry. Ebeshe. Obia reactor so war Brabon or Beseno. So first gate, second gate, third gate. Near third gate in the inside. Yes, I did change as I told you. Picture you trying to say, and found the 10 gate, first gate, second gate, console. Say radical so obey ya. Yeah, a 10 gate you could have obeyed. The brother say God is not restricted by boundaries. Oh yes. Our God is not restricted by boundaries. Not just a young couple. Won't mean far coincidence in the quiet. The says, was it your pen or and your radical couple cast or Bob as a Sambra Bona. You have been phone to me, Cassette. Yes, I won't to me, Cassette. Bian to me, Cassette. Oh, yes. Cassette radius, and none of pay. And none of the boy, some of yes, some console. Emma mean energy. Emma mean comment. Emma mean the boy, some of pay. Some console. Entity. Now. Of Jesus. Also, when this moon sorry now. Sorry now. Psalm 18 verse 3. Psalm 18 verse 3. Messi ene ye fiada. Eye family no moja enimu. No moja. Ye body Jesus no ni esa do no moja enimu. Psalm 18 verse number 3. Verse number 3. Me sufre urade. Me sufre urade. Ono a ofata. Ono a ofata. So oyi no aye. So oyi na aye. Na waje me matamfo nsem. Na waje me matamfo nsem. Oh yes. Me sufre urade. Ono ofata. Ono a ofata. Se oyi no aye. Se oyi na aye. Na waje me matamfo nsem. Waje me wo matamfo nsem. Ene urade Nyankopon baji obi afri na tamfo. Amen. Atamfo empese wo be ware no. Urade Nyankopon baji wo afri won nsem. Amen. Atamfo mo empese wo betu kwan no. Urade Nyankopon baji wo afri won nsem. Amen. Kase urade Yesu. Matamfo biara. Opese medie. Matamfo biara. Sawe wo shame so. Matamfo biara. Opese me ware. Matamfo biara. Opese medie. Opese metu kwa. Enano pay. Bo me se mo pa. Urade. Chanigwe. O Yesu de. Na. Bonfire. Masha
Jesus. Holy Spirit. Fire. Holy Spirit. Fire. Holy Spirit. Fire. Holy Spirit. Fire. In the name of Jesus Christ. Number is 0549 687 100. Me say wo fra ye bebo din Jesus no. Yes. Na yasa di Yesu Mogya na akata wo na wo maso. Ye di Mogya no ene wo na wo manyina nu Mogya ni mu. Enti wo ka kire Israel fo ne say munku ogwama bakan na mumfa ni Mogya no enya sensode ento momopono ano. Na nanwumre wo kumba fo ne ba besene abo. Na so wo hu Mogya no because of the blood. Obetwam. And then wo se ye di Mogya ne ya sensode ma nipa biara obefre. Jesus. Na say yade wu a. Oh yes. And ngwase wu a. Nkobese wu a. Promise enfe wu a. Owuo wu a. Amanye wu a. Obetwam. Amen. Number is 0549 687 100 0549 687 100 and as 059 421 28 059 421 28 23. So for 059 421 2823 no. Na say emba network ni higher wa. For 0549 687 100. Hello. Me pa jo udin. So for yemfa nanado new Yesu Mogya mu am no pay. Of adu na asa afre bi ma nana. We nanado so for nanado. As our boy say yes. Me empire ma na Yesu Kristo di ni mu. Erade fa wonso shebra. Me di Mogya na sha won so. Yare hu a won twam. Yare hu a won twam. Ani nya hu a won twam. We Yesu di. Yesu di. Baby ase tade ase na kuma msa wonya wo bone. And let me see sani pano kwa. Yesu di ni mu. Yesu di. In the name of Jesus. Say wo baby ase tade ase na kuma mu. Jesus. Wonya wo bone and let me see the coffee wo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Erade hand also. Amen. Nana do nyamisha no onye okese pa why? Ye be koso ahia wo Apostles Continuation Church. Bye bye. Hello. Me pa jo udin. Me pa jo midin ni Sister Ama. So for you so for you body Jesus ama Sister Ama. Ama Awurade Nyankopon ama na ware ayeyi. Na pe ye di Mogya no so. Aya senso de ato na wade so. Se de be ya aware guo honhom ba ne omuni ni kuntem a ohum Mogya no a obedwane. Be sister we ya wonya botre wa.
Mami ya nyame ma ho abokyere why. Sister ama. Eya nya abokyere why. Ba hwe yo. Uwo bi de. Ba hwe te. Uwo abokyere no bi. Kakra. Amen. Sra abotre ma no. Ansa na Nyankopon ayedey. So for me wo ma asem bi say I asked God for peace and he gave me war. Me katie Awurade Nyankopon so mama sumdue na wo ma me ntokwa. So for it's through war that we get peace. And nam ntokwa so enam okun so ena asumdue ba. Enti se Kristo ma wasumdue na okun ba obere gina no. Wisdom. And until sometimes no sabo ye duru baby ni ye bompa ya Kristo hye ye wose Awurade mami nyesika nkotoka but onim se wo de ka ne hye won sa ka no wuntimi mfa nye de wose wo de ye enti won fa ka ne ma enti osiesie wo hye da ma wutomoto na fe moto no waso wato bicycle no mo automoto wutomoto no akoto pragia na fe no ka no kura no obesa mo auto no kura no mo akoto dada bi na tete na haw se de be ya wunya mo no na mo no ne tete wa ube baby obetimi asolve issue ma ko pata still the ka dada no ajeje ni nyina akire no still ase wonya hunu abotere onyenya abotere no nti ma me nya abotere wate sister ma nya abotere So mi payama wo Yesu ni mo mi do so ko wa de sima mi ni mo ja no shawon so Jesus and then masra abotere yes Lord e wi paye Jesus ade ma ho wo Yesu de mo wo Yesu de mo so Nyankopon Jesus wo shira wa wade o mo wa repa wo Yesu amen amen oba panya koso enya abotere wate na Awurade Nyankopon so besiesie no aye okese pa bye bye unso ubetimi afre no aba so 0549 687 100 okay and I said 059 421 28 hello morning me pa so di ni baby afrefri eje wa ka se free mem so fi mo mpa ye meje wa ma me why ajewa ai wa wani anu wasam no ani e ka wasam yi wa wani anu wasam ani e ka ni hyehyɛ wutie me ajewa tie me so fi mo mpa ye man na ajewa wantenka be de wati mpa ye hello hello me pa so di ni baby afrefri okay say free carry for us and Linda Lena and then you no ma me share our apostles continuation church what nka toase ho toase beria ho Katab school wa so for your mom pie man me bon pie ha ma wate kan kire ne maame so ne ne mre na anwumre o maame ka so makura na on do on for maame number maye okay ye be frɛ maame no so for minim die nti ameka sa ye mom pie man Jesus udo ko wa de shimoja amen Awurade han tawo yes Awurade abasanya kese amen we Yesu de mo moja na se won so amen owo hu a won twam yare hu a won twam manenya hu a won twam we Yesu Kristo amen na yen shia wa katab ala babara da Awurade shira amen enti Lena ye behwe wani mu wate Awurade nka ho ebo 6 a wache kura na ye 6 o'clock 5:30 ni ashas 5:30 ni ashas be wacha na ye 6 pm o ba no ma membra why nyame shira no onye okese koso eti Katakyie FM Katakyie live worship unsu betimi afre na waba so 059 421 2823
And I said 0549 687 100 0549 687 100 100. ubet me afre na wabaso na yenso ye de wonu Yesu Mogya ni mu ene ye 31st ye boja ye and I say Friday. Oh yes. And then Friday so yes say bonfire I can say all night but any all night and then all night enti no mfa nse wa adwenem say all night ye free ya yes akoto aso hello Your friend Mami. ye fra say Mami esi ye bonfire ma wo me mami wa isofo eno esi me bonfire ma wate Jesus. me de ade Mogya no sawon so Amen. owo hu awon twam Amen. Jesus yare hu awon twam Jesus ni nyina mu no me snap omuden ma Jesus. mama apomudene yes Lord kana to da wo mpom ya wo mmere Jesus. and ahode mura wo no mpem Jesus name ahode mura wo no mpem Jesus name ahode mura wo widie Jesus name ahode mura wo nipadua Amen. wo ya sudi wo ya sudi wo ya sudi su nyakopon Jesus. o ma uchidam Amen. ade ma wo nyini chare Jesus. wo ya sudi mo Amen. amen Amen. hello And you have to remember. but also buy day No, no, no. onana ba ko yare nana ba ko ya fra ne sai me pa your friend is say Your friend Udi. ode so for nyame ya adoma me maami omomodin ase ode ne nana no e be hia ye enanwumre why yo me pa wo free himfa Every after. This I can not. aferi new site wo de se pragia kura na obi be obi a oni ni tifie kura benya kura no a momomfa pragia no ne fabra why ye betua o case card ya ma pragia kura na obenya wo de pragia ru ani nyaba na mo ba sori de mai de usika no be pragia ru ani sika ne be ma no omfa ne nana ne oji ehia yen wahoto hia yen oji ne wo nana na yaresa ehia yen enti enanwumre me ma mi so oji Awurade di no onim se Awurade Nyankopon ebetimi asayade ono ne yaresafo de a omfa ni nhia ye Oh yes. enanwumre 6 p.m. Continuation Church what toase Yes, Katabu school mu a so for your mom pa ma ne nana no mama Jesus. Jesus Christ se Awurade okasa poe Yes. aye adwuma wa atoye Amen. Awurade abasa nton so Amen. yare wo ye honhom Jesus. ye me fira kura ne mu ko Jesus. abofra ne mu ko Jesus. yes so de Jesus. Yes, yes, you buy a coin. Jesus. You buy yes, you do. You yes, you do. Friendly call. In the name of Jesus Christ. Power. Enti mama nyame ya adoma ye behwe wo no nana nanim wate nyame nhira no onye mo kese pa manyi wo mfiri menanwumre na e program ne last day ti manyi wo mfiri why nyame nhira no onye kese bye bye. Hello. Hello. Okay, me pa so dini ba bia free. okay. But you didn't even say that. You can just say your party. Ebu akwa kina. Ebu o say ya. Wana papa wote. So for ha so na metie. Ebu akwa kina. Enti na me ba wo se me kofa me nua be ye na nwumre. Na me ni nyina eba because me nua be de Awurade nyame wonkonkon ne me kasa ne say onye very careful no hwe na didie mu ye because me hunsu wakwa akodi aduane bi na aduane na wakwa akodi no afi e ma ne problem woni yem na problem e de ma ne woni yem ne nya say ye funu yare na emum e ya ade a na obabo so me yade no e de sa problem ne e bre no e di so for enanwumre so obema ye hia ye be bo Awurade din Ye be bo Awurade din. wonye didi afre yinko ade Yes. ye bo Yesu din Yes. ye de nanu Mogya ni mo Amen. se ade bi a wakokodi a ye bana ma benya ne menses bi ya ye hana de ye twa sa ade ni mo mpa ye ma no Yimpire. Jesus ni mo We are so dem. Jesus. The Mogya no sawons. Amen. Yare friko. Amen. Yare friko. Amen. Yare friko. Amen. We are so dem. Amen. Bia eba asetena. Jesus. Na beji asetena. Jesus. Na woti asetena. Eba how dey. Yes, Lord. Another ya. Jesus. Tuno. Yes. Tu. We are so dem.
sudi. Oya sudi. Awurade Nyankopɔn no mo. Amen. Ɔtena ne mo kyerɛ. Jesus. Oya sudi ne mo. Yes. Amen. Amen. Bi ya boni we ɔtɔn materials ana material say lazy ne ade no. Unya ba oni mo bi ɔtɔn materials. Material. Ai, sɛ ntoma. Materials. Uni mo bi ɔtɔn ana wa na wotɔn. Me mo bi ɔtɔn. Me bon pa ye me do your point of contact a message any pan card and name but me track am free ne. Amen. We Jesus Christ dey mo. Yes. On said that nya full aware as a dey can on said that enya nyina so ne yi. Enti ha ne dey be se open feather dey a on free later so for person ohun mu asem ya ye sorry dwumadie ni so a ye dey number ne betu dwando won frɛ. Timi nya ba wote ye dey. Na wo ho so aya na wo yafunu ye wo dey. Ya na ye o ya o tu de nyame ya adoma ye ne kakra kakra na nwumre fe eni ye nhia wai to ase de ye haya wo gie ene wa yare se hia ye wai Awurade nyame won kan ho pa de minti amen so bet me afre 059 4212823 05942122823 and I said 0549 687 100. Hello, good morning. Good morning, me Pastor Udin. About your family teacher do because free Teacher Edu. So for your mom pa my teacher Edu mam Teacher Edu. E mem ya de na nwumre teacher Edu ne emra sore. Teacher Edu ama sore a. So for as agro na make teacher Edu wa anya very careful a. Ye the handcuffs be gu ne nsa. Ye from Nana Danquah senior. Ye from Nana Danquah senior. So for Pro.Rockson Opoku wo fi ha. Teacher do anya very careful. Ye the handcuffs be gu ne nsa. 0549 687 100 and I said 059 421 23 Frene Braso ye mompai. Hello, me paso Udin. Majo aka se free mem. Majo enanyumre woni ye nhia ewo Apostles Continuation Church. Me ya mompa ye pa me du ho ya o. Enti de uye bia make sure so obeye ne nteme ne bo 6 a. Eye to ase Katakyie school mu ha. Eni hu mfiri wate. Ajuade na pese ye bo ho mpa ye ma oni e bo din Jesus ne to so na afi ye sa de unu Mogya ani mu. So for fadu anu Mogya ani mu mame. Ajo me do su ko ade shi. Jesus. Katakyie live worship. Mogya no so no. Yes Lord. Me the Mogya no so no abusuan so. Amen. Pofrimu yaw Jesus. Pofrimu wo Jesus. Pofrimu su Jesus. Cham free wo so. Amen. Oh yes so did Jesus Christ. Wo ayen cham Jesus. Mogya no ti Jesus. Cham Amen. Ye bia ba to pofrimu. Cham ko. Amen. In the mighty name of Katakyie live worship. Nyame adoma ye be hia wate. Men tenafie. O tenafie a obe ha me papa because enne the program ye di wie. Eti penifo cast me say last days are what? Are dangerous. Last days are dangerous. Bye bye. Last days are dangerous. Hello. So me na me pasa mi kasa fe bo kasa pasa. Mi pasa be ma me na wo. Wo dwani mi ni ma bi a wo fa. Oh. Wo dwani okoye. Mi ni ma bi a wo ni na mo ma mi fra na fe di same. Wo do bi ka anya ka mi face 180 million. Nipa ni so pe na che no. Nti we ni ma bi se wo ni nam sese. Ye fe ni number na du me na ni 4 days. So for him said nyame anam yeso ama saade we bi asi ama nipa ne yakohunu
ya asori say ya na papa bi buy say ne car wo de ama obi na wo de ma driver na wo twi car no driver no ko park no ni fie afi ya chire buy na ye ko hwehwe car no a ye hu car no ya agogo he ya na wo ko park car no si Dr. Time da so ho ye tu mira ni ya chire sie omo ko Dr. Time da so ho no na car ni nsi ho so for papa ne ba odi anisu beti e bo awurade nyankopon di be aka ne hye no epie ye ene si Mogya ne so for mo no o si asase entimi anso enti wona na wuwo nyina akwa wo yi wo pie ye se me ma mi benya didie na enwumre se ade we ya ade eye na de hia nko ade a se nye na de hia de na won tena fie no wonum nsuo no ndidi no wonda be se ye na de hia de a de wi ama me no se de akoma afre nye obi ana otumi ka ne nsem odwom saa o be de wi ama me no afre ka nsem che se ade no eham etina ama no kasa ma me utie mi a bomode na anwumere froka na ebra toase Katakyie school mu ho odu toase beri awa Katakyie school mu odi ewura inside obeba no na empabo no ekoso no sia pepepe na de wo mu biara ewurade be kire ntumi wate amen be se ewurade be ya ka na kodi ni kuru ni mo mu na wo hu no ni ka no odeka Kanu Tikanu says 180 million. 180 million. Na mani kunu no pia free o say dey ka any pamom na ayira. Na say nipa na ayira because of a caninti. Dey wa ayira so on nim ba bia o say. On nim ba bia o say. Ti awurade be yi na ba. Amen. Ana one thing say obeba no na wanya sika betua ka no so. Amen. What? Na nye Kristo ni ne ono ne yefense ono ne tutu ka twa ka ba ketete akam abanka ba. Kamfo ko fie ko di kamfo. Kamfo ne se wono ne ya denkwa no enti so tutuka etuaka etia banka ba dia ene ne ka bia wo die bia ene nwumre se oni yehia dia ye bebo Kristo di power Yesu ni mu yes Lord ye di kan ni nyina mo mesira den hye me ma wo she awurade hye wo den wa amen Rechichere Nyankopon no chechere wo Yesu di ni mu ko sise wo kunu beba no nya wo bone da amen se wo nya wo bone da amen erade wo hom ne wontana amen erade wo hom ne wontana amen every enne ekosi na de cheye Jesus but china da be ya memenda yes we have to go clock na wo kuna be ka won sabate amen ti asem na maka na me me see every sabre ekopim wo china sabre 12 o'clock sabre ya na urade di nkuna se aba won chen amen e ka no so urade betua mam wate amen urade nka ho tena nim nkyerɛw anwumere ye behia o dwumadi na se arumenti amen amen so enya didie wate se urade Nyankopon wa ye awie dada bye bye ene anwumere ye nhia wai the Apostles Continuation Church so for anwumere ampa ye ebedwa obi a wafre bia so ye serious na or expecting miracles adanse nko adia ena nwumere no emane ntena fie because now what na fie kwa adwuma saa this is the time for you to come and pray hello me pa chodi hello me pa chodi me pa chodi ni ba bia free okay want me nyina so for fa number ni tuju amame okay me the number do tuju abomo de na free ene nana senior obi otie bia no me se breakthrough about many pa senaba ashas ye 31st yes na de atie no say o se dwumadi no watu di say Ewurade beye amana ti breakthrough na ato obi so no de tie say a manifest ya ebeye nipa no wanwa beye omunwanwa hello morning me ba jo di ni baby afrefri okay so for you etitie me enne etiefo nyina mu breakthrough amwanya no enne di na so hu wodie amen because me de me hunu
Oh yes. Na the Awurade say my free nyuma pa bi ase. Na afifi. Afifi. Ebepie. Na ade afifi nso de obi kata so enye den. Ye number no na frame me say free sa play ya ko betumi afre. E 0241 28 97 22 0241 28 97 22 wo yare amane da wo so eka amene niema nkoyi bibia ye bisi basha me pawachew bomode na fra homatofo isesi a mame ne wo ya twetwe nkomo de Awurade be kire ye no ye be kire won so 0241 28 97 22 0241 28 97 22 Awurade nshira se ofre na nada kwa enne information wo amebo enti enne information e da wo Awurade tiase information it also and no na ma say ka me goli me da ho no say no akura me dem enti me da ho net ball ba akura tomato nem yes wa mo bi a chance David enti and never better information so Awurade shall be bring amen me say enne nwumre ampaya Ebeja the Apostles Continuation Church yes so jumadi no so wate na the edi also jumadi no so edi also so ayede aba enti Pro.Rockson Opoku number no odi 2 dwa no ade bi kire wo so wonte ne oma bi ase wo pese Awurade Nyankopon sesa ne oma bi wo abrabo no ma number ne 0241 28 97 22 0241 28 97 22 0241 28 97 22 Pro.Rockson Opoku number no ye frame na another nkwasini a me so me number ne 0549 687 100 person support ye dwumadi na o person sow seed empire na ne ye boy no person oboso afode se de be ye Awurade Nyankopon be ma wo empire ho anu yie no abantema number ne ye sai mobile money ketuo bi a be send bia Awurade Nyankopon so be hira no ayo kese 0549 687 100 0549 687 100 mobile money ntisika bia be send bia ketuo bia nsha why menche me so ama DJ Bongo o the reggae na bro ono reggae no chirechire mu chirechire sa Lucky Dube ne nyum bia to bia ono Lucky Dube no omonyomfo obi obeka che o se reggae ya de fu bia no nipa kro na nkasa no wonte brofo reggae nya de fu omo hwe nioma wa futuo ni nsem reggae sa ye nyamesem enti enche ye ba be so ama DJ Bongo so aba betena so na in fact ni wa fidie ni emfri ha CK for so electricals na no pay say o chandeliers electrical appliances ni nyina bi so o pe chandelier o pe water pump generation o pe LED light solar light stabilizer solar accessories ni distribution panels circuit breakers changeover ni nyina bi ubenya bi o CK for so electricals wo enti se wo fie no in fact o pe so sesa o lighting system no wo fie o dia me pa cho enko ba bia enko toto light biara 2 weeks 3 weeks na fie light ne bobo na ni se de no onya any problem no no ani CK for so electricals na no pay your number is 0546669686 Wadoma Royal Hotel from na no pay se brawai ye ni ekuta the biggest and the longest and the beautiful conference room e wa atwema ha enti wo pese hold the program bi wo pese ye gospel music program wo pese he wo ye hip life wo pese ye talent show bi na wo pe conference room pa dia me pa cho no ani Wadoma Royal Hotel na no pay omo frau utifie na awia na ebo na pe baabi nso adware poolside bi na wadware a enso Wadoma so yo pool kama oba Facebook ni YouTube abo nsi pool ni very neat nipa ba akokora bedware pool ni mi se ya ye pepem ni esa di nsuo na sa gum duro na gugum na sa tinsuo na ni kama edu medware nsa nkofa yade bia ye restaurant ye spacious car park ni nyina bi ubenya bi Wadoma Royal Hotel
After your king size bed, queen size bed, double bed, single bed. The last room in your be in Pacho Benabi or Doma Royal Hotel. A book comment share and ye walk. Frey number near 0558599679. A Rabana multi-purpose. I dance here on your money and one year Rabana multi-purpose. Into Nano pay who tear me now your contractor. We few Wakwanyasa, as if you pursue Sifie, a Wafre Mason, no more estimate, more estimator. Me patch on estimate in Mamma Fanco Baby and Cotonio Mebiara. In fact, Ubesu Fiena Babocano, now if you dana shall say Papa, not as a dano crown or a foundation in your papa, lento in your papa, me patch on men cototo cement beer, but top quality cement, original cement, no, I will Rabana multi-purpose. One pay or iron rods or plumbing materials, POP cement, fiber, roofing sheet, binding wires, your rebaro, your thrower, hand thrower. Just a dance here on your amazing phone, you may be on medicine, then be able to Rabana multi-purpose. Say, pass what doom that answer here. Your number is 0243 602 815 0243 602 815. Master Latif Motors and Spare Parts. Ne pragia fona mutie menano peka one fona mutie menano peno. Me pacho pragia ni yenkwara basi yekwa koto pragia yenkwa swame yenkwa chese aswaso oni biem esanse wan hwe ya wo kona wo mra medu fie no aboka be 70,000 Ghana cedis. Me pacho mem pese obebo ka 70 Ghana cedis na Master Latif pese obebo sa aka no wa ba be bie branch ni bi won ka wen ka ko mu ya washing bay ni nchen wa udu nka ko mu junction hona new washing bay no ma ba be sie na be Master Latif Motors and Spare Parts wo pragia no yo toma ni ahehye ne kama ni asama recap ni ama long mirror ya mema mouse anyo mani nyina bi de akeka ka pragia no bajaj no new type no Master Latif akofa back ebu akwa na kisa ye ben wayo su filling station no na osa besa hu Master Latif Motors and Spare Parts enti utie me na pe pragia to wo ankasa wonya sika bi da ho da bangu hu de won fanya me pa chokoto pragia wai na obenya so mfa so pa enti ube free Master Latif dia 05422 45865 05422 45865 05422 45865. A Master Latif Motors and Spare Parts. Big Joe phones and accessories. iPhone how phone tete o charger nya papa o charging system nya papa o kasa obi nti obi kasa wonte o speaker ni nyina chese nya papa me pacho ye Big Joe phones and accessories na no pay ye wo kunsu zongo junction ebu akwa total filling station won so na be hu say Samsung Infinix Tecno phone no dia ye biara Big Joe se fabra no hyehyɛ ma me na me friend no phone mu PhD ono ye phone professor otutu phone no ahyehyɛ phone no paper phone ni nsu nyina and one Big Joe phones and accessories. Number near 0245 794556 0245 794556. Minya Big Joe and me free me bano Joy Assemblies of God Cooperative Savings and Social Service Union. Me de ya na ewadodo na no ma benis was say how we adie we ya o kan ken ya na ewadodo enti me ya na me twa no shon ma from aga Agasco. Say yes, Susu savings, current account, Susu account, business account. Hey, you know, near Bedidi, you must say, near some group loan, Mupe group loan, man, Moke come Huboma, the former come Huboma, Mumra Magic group loan white. Open loan, dear do, you may be a Agasco, ya baby a branch in about Ferry, ya ferry station one year, when you do station one me pacho, now to Nina Una, Abrun Sambi or Abrun Sinus Rona, friend number 0200171450. 0200171450. Ejapata se froze if you run phone in Amonso Mombrana Momagetas, why yet on quality tires Nina, ye main distributor at the Matwifort tires, any Francia product in Nina, a ferry, Akakwamo do a ferry community hospital now being Japatas. Into set tires on open a papa, Diame Pacho, and Kobe Bias or Kakototas and one Ejapatas. DJ Bongo, are you ready? And why you ready? So, dear, my Memphis Kings Metal and Fabrication West in Chem, Minya Kingsley, Minsha, Joma Saving International School, ye found my friendly free credit, Omukosi Primary, and Joma's a 4-year graduation. Kama. In fact, a very beautiful one. Nebe Isis Junction near walk, and my friend Makwame Pacho, who Tiamina your for, who baby our boyfriend who school, no pese, Upese Yini free wa, make come for Joma Saving International School, the amount of pay. Nebe Isis Junction near walk, who free, I'm a very now quiet, Nifa Sufri, Nebe never you Ben Gumso, Brana.
na fa abofra na bra school ni ato gate ya to wo afa ho ye di gate ato ano de ye ni kakra ye ni gisem ho se ya sa de CCTV cameras abo nyina e mofra ni ye ni to gura school dem ho a na te se wo TV ni bo ho na nkwa na hwe cartoons no mo ye rhyming in fact Joma school and as for teachers for no home and one Joma Saving International School. Your number is 0245081871 0245081871. Octave Music and Clerical Shop say no pay bra as of for now mumfidi nya papa no nano uba program ni bia utimuze Apostles Continuation Church or mumfidi ni nyina so mo kwaje no Octave Music and Clerical Shop tunto instruments woni o me bia ope drums ato ope keyboard ato ope keyboard stand ope microphone ope mixer ato ope amp ato de o febu tiemina ye sofo wankasa wo ye DJ ope speaker mix a video so ato na wonso no wo de akọ bubo programs a enkoto no nkokrom ha wo nkokrom na wo be faka beba bedu fie no aboka susuro ye wo abu okọ ya SDA junction aka akra mu odrujo mu no na wo be hu Octave Music and Clerical Shop. The number is 0265123523 0265123523. Nyamisha no onyo kese why na onka ho ye kwa de nchi kese ma awrade ye be cosmetics se passe if aferi pipe ano DJ Bongo are you ready? Afino or the reggae Katakyie live worship. Katakyie why utie no na meka wo se nenwumere enyu hu mfirim so for obi a wo frɛ ye bia no ena enwumere no onhia ye ho why me ma me na wo frɛ so ne ba yare no me se ye ne dihia na so odwene ne ba no akwala ne di odi me se ma fa ne ka sika no ho ka onfa prage amra ne nana na odi wodi no onfa ne mre na enwumere ne enhia ho me ma me no so so a wo se ne kunu de kan ono so enhia ye ho na ye mmɔ Nyankopɔn di no so Nyankopɔn so be kasa no sa me de DJ Bongo magene time ni bebre nti ono so obewura mu so de awura obesu die mu bebre nyame nhia no onyo kese nyame adom adadwoada yes awa e Katakyie live worship ye from na Danquah senior me bompa ye yimpa ye